lem ko menong bikwat ngakop ya kejing i jekersa nu pai pa panas khema ka nong rim ban pat ya ka tau ba jong ka chat kon riu marwai lang haban yeng hayeng dorbar thawan namar ki mat ke jing dok kam ban shrain ka lawai ki long dien ki pateng nganyai kula panganum ya pen ya ka lawai kari tang namar ka shuk so sa tamong no hagawi kisni ginong ginong tong ginong tho dieng jono adu mentang yang par realize bahkan ni kelada bang nyobus dan mencuau so tam kreni rasti now it happens it has already happened ki emle kisi gidi tang ginong tong remember that kan bo emle garo side kadai hok bagin char ki bende ulong mai kwat hadu basi ka khalamat ko bakadu Shaphang ikut bersing, ulong binganan kelai, mau buat empat banyak tu syuki. Ini si Pait yang ku ki Pait ba, pilih bengong ki besar, ban pisar ya kita di Suri kok sini Langbrot. Oh, depan menjerong pimot kita di Langbrot, temai kita di Suri kita penjat kita train kita selesai. Kayak gimana keren, mentah kalau mengpau, cayu. NPP kadai, kadol kadal jom ke PCP. Laya Shai yang mentah. Imut kat aduh panum tre penyeng pesong malam day bagaduan kata kecing sutu kawacan hapreng umuri bat ukonrat kitok yung pagba jaman warna kecing kelar kikelar aku ika party aku ika party aku ika constituency aku ika constituency aku ika government kiyohana Okin warna ke jingkela, atu pada ni ke jingkela, kebakari ke jongi, kedai ban kiu artet, kaya arsut, yanoin kino. Kisandur penban iya dia. Kasan perhai, kasan perhat. Kadai ban sandur ya kelawai trong kilong dien kipateng kibanang khas yang selapati dari sofi pat bagi Pait ya kini kita bagi om kitwan bentoy simen kitransnam kiksarempe kirem dorba kiklenatang kicuat lapang Kabanganut lu banong bagi day tak di Suri kok sini Langbrot. Ulong